การเบียงลงลอยพันไก่เกี่ยมานิ่งก็จะเทคลงเราเป็นบิดานังกลังโดนเวรบางผู้บางพี่ดอนพันสิตามินิลิหินเป็นการดองบัจจริกลกการดองนิลิเมนสามีจูลีเบบี้เราเป็นปีละบางโซลัมที่เสียใจเมกลงไปนั่งลิตุ้มเป็นก็จะต้องลงปตมีนิลินิงร้องปิกลงนั่นสิละบางโซลัมที่เสียใจเมกลงเป็นปีนี้ลิตุ้มพันนังเกวันปีมาตินิลิตุ้มกจิงกีก็จะทันปนจีนั่นลิตุ้มพันเกปาร์จูปนจีละเกหลังออกเกปังเร่งเป็นก็อานาเลลงจิมาละบางโซพุทธักนั่นสิละบางโซพุทธักลิตุ้มพันนังเกทันปนจีพันลิตุ้มเกจุพาปนมาติเกจุฮังปนอาลุฮิโดอลังลิเมนละเกบับลูซิงคาทาร์ Joint Director of Fisheries Hills Tipu Karbiang Long Lapu alang lihan lo. Kardo. Nasisar nang lipan keceng si nang karju ponji kira posan hello. Kuposan along le si fishery apan kimen nai lo. Lapen Karbiang Long along le fishery ki claim je apan mesen ma. Karbiang Long long le ke mesen lo lapen keceng si pudang pubang ke fishery akam claim lo kulute. Lang hello si important nai lapen kinang sod nai lo. Là lang le khang un lo bulote along le jada along le tame lang khang un lo bulote fishery phan ke melo la si inglong along le pusita lang ke teng doji lang teng po lang jong si dolo bulote ok pangreng melo la sona taxi la plane sa jo pusita la long le hut po an si la lang dolo bulote lang dolo pukuri phan ke mesendo la pen ok ke dopo la silang dam lo bulote la Karbiang Long long le anta nili theklong la pu lang water retention capacity do long le di la sila water retention capacity do bote inglong long anta itu theklong lang roi do lang teng do se hadak ta pangreng me na sa long le bang mesen long le tang te adun thu nang le phanang kar ju thu ji bang ke chiri si official long suri ko an alang ok pangreng on lapen chiri se fishery long jongsi lang ok kon ma ke pangreng kon ma ke jok un he lapen ko ana le long ji chiri si long itu lang ok ke jok nang ji ke thik pet pen jok ulote suri si ba pharukrehini lason ba kan tame seta ilitum long thek long mane jok ut titi o kele jok pititi masi ala ke the bangta ke the par pe titi la si harmu ke la jongsi suri si ba pharukrehini an ba chiri si long itum jok lo pulote itum oktum ta thesoi sai po la pen ali ta long ji thulmu le si la pu hisab dam lo pulote itum chiri si long 62,500 ke litum long unji ali long ji chiri si long John suri isi ba krehini an jok lo pulote eta John pharukrehini ba na long ji tangte kopia lang ok si Karbiang Long lo ke pangreng milo la pen ningkan isi long phongkoan jor long ji lang ok pangreng ala species lam sil tu lang lam lo bulote seno itum long chithang klong malo mane itum long no mulo masai klem bom ke carp of ogatum lang dam lo bulote common carp grass carp la penako ala roe common lahai ke carp families le di la silang si tum da claim chot la si la so sayong si tum claim bami bulote lata harvest bang ke le tum emethang si asedul cheselam nang ji ilu tum target cheselam nang ji target la tum o non jok po la so size me tum kulo so size si tum georgi bazar long te di la so hormo ba tum aprang na si preplan do nang ji la so preplan dolo bulote pamom ba tum che than bom chiri si long suri si bas pharukrehini la an susita jok me ji athe bang ke ilu tum bang hala ke jok cheng hon bang ya ok bang ya aso binak ji me di chiri si area do ji lasi pudam lo bote chiri mane ijona o phan per square meter hedi landa chok mane one fish per square meter la so hisab pentum jogam lo bulote lage ajon thejet po he la pen ako ajong si la so dimbang 1 square meter along ladak Johnny John Tom dai tum pangreng ne mane la so area hisab la ala quantity ka hisab ji phan le di la si la so adim la itum target se selam no bulote tamne itum la jo uta jo manke isi target si do isi pukhuri itum isi carrying capacity bu si do tamne chiri si long ko an production unji aso bostu isi limit do Nasi itu ciri sialong pula te itu around 650 kg bahkan si itu dah uncaji. Lasi laso target men lang pen.
ili tum jong si non se suppose puai si ba ko tum jog lo di ba jon pen se 100 gram 200 gram lasun ok do ma di laha jog lo laso teng pe tum jon kan si ki jog ma multiply kuri pe tum laso carrying capacity par pe dat bulote itum la ok tum da thithe ko do un la lasi itum la table itum target chen ben si hala an mai tum ok pit heji hala so teng pen tu angbong pen tu partial harvest ta kuri un partial harvest kuri lo pulote hala dak aku adim do thukokle po aku akapre aku asia batch aku jogon thume po lasela phongkwan tum harvest unji kilong ji bu bangel ili tum planning long se depend po normal tum je theklong ke anutin da ning kan si ba jak tum ke harvest with the da do la jok chot po pathi o senang po ke harvest with lo plot jo alasan pulate itu malah so kon mane kon aphong itu harvest ma boji pu dekhe dat pulase assalam lasila ki joktum ba la pukhri kechbhem phutum ba la goson ma kala na ji la to me thanga target teng pensi la ba che selam na po la ka hem phut ma ling lo ha ling lo tangte sar la ok ke pathe dab ji phan kopi si ki pinang ji la pen urea ki pia ok munira ok pran phan mima hingno lo ok pe thi dabji bulote definitely an pinang kok po de ilitum da ji theklong ke lo ok lu plot po than da pi pe man dune jak to man chanung hi pi po lan so jing tan kok de hormone ke ok pe thi ji bulote ilitum da an chunang ye son thasi la tum da an chunang ji abolo si tum fit pinang ji la ji la fit jong si pilo bulote ok tum the soi the da prang po la pen urea ta pukhri long jok te ma seta so urea ke jogalam the bangke phytoplanktons mukha ka pe chan pha tamne phytoplanktons ke lagta ogatuma an lo laji la urea pilote urea ke lake only lake nitrogen source laji la so nitrogen source phansi tum urea langlong pipo la pen hala so langlong ke do phytoplanktons po mukha to ba hala dak latum chan upo ange chan olo pulote la surface feeder tum la silver carve tum ke lahai tum hanchu po la sila oga ana phansi la ke pi actually urea le phale direct chewali hala phytoplankton se pe chan phansi la urea ke pi la si urea it la fishery ground la teng pan pulote tum phan munir phan oga pran la no hoga be kana hoga be hingno ne tangte ning kreng hud lang ok amek do la soa ame ko an serious lo la pen lang ok kapangreng atuma phan sarkar pen kopini akirap duma la ning kreng hud puoi phit busta pukhritin marke la ok mek do e la hala pukhriya ban lo la pukhriya condition jong si me par pedat pulote la ok mek do po EUS puta pu episodic ulcerative syndrome sidi la ta pu setala adoverwe la sormo la pem jong si dokok pulote la ke tum naturally ta itum joy ke pe tum la treatment piun itum chiri si pharmana long itum saini ilin ang pehla tharmida duk hai ake cham tame aduk pulote kala kilin joy ke po aduk pulot lin cap saini ilin ang tharmida duk lin cap la pangwui si lang pen pangwui si la pilo pulote la joglo pulote ba la lang long hijik na chiri si pharmana lo bote la medaji amek dona melap amek dona medaji naturally la pena ko synthetically ba la chemically ta do hai si fax do la hai ta pime seta la hai bang ke da itu melong doji hai ridam lo pulo thelong is da itu la joy ke na pulo tangte sir nangli tu masai kam pen aning kan wang ta ke ongdung fishery project deng pon ke deng pon do la swateng pen langdam lo te ang tan pen lang ok wan we pin ta karbeng long phan ke chapa torun po monta non ang tan pen wan we te lang ok chulong le de an si bang so puthak chulong le de an si do asi bang so puthak nangli kopi si puji ang tan pen lang ok wan we de chulong de pulan se kali set boy pit posita thandam ji alam bang la pula mane itu la department pen posita fishery project and la bang hoglo seta itu maladak katikuk dambang la hello de mane pukhri hut pipo la pen kan si phan hala
ogaso opinion ta people sita people anke la itivetiti monon pi anke la so og bang ningkan si philo bulat la sidet po la so pi ban bangge sarkar dum bangke la pidun thu thedet po ba hala me thangta ame thang manche bor itu thedet titi amana ke hala da ke ogasu ta joglo ni jogje ne jo la son je plan de titi la lo la si actually ke hormat ke professionally ke en po tum bang professionally entrepreneurship a type ke en tum bang etum long jung hekla la so pot si etum bang ke la og ta production doge do olo ronga jo malom bithe thai tum la pukhri ke hut olo anu tin ta ok chupang reng na sta la so pukhri bangge to lai tum kula lo nang le der di market lo nang le supply ave mane people la lam the bangge hala tum ta hala ami thang ge choji pha ba ami thang hem mandune jo inul ba ka birthday lo bulo te ami thang pukhri aok chene po ange la birthday choida ba mane angi mi choida jala sana pukhri manda la sila angkang pi ke the pi pukhri ong pik la sana atai bang mane ile tum kar biang long ke claim tum bang jum hekla la so potsi tum la fishery project en tum buta don apa tum chiri si ba chiri sirai phar la an bak si tum claim pi chat ma didi amat si ala ke ong dung entrepreneurship au den potsi la so bang nang ko tik bang do ke do seta ile tum kapangreng ogla lokelo kapangreng ogla kulalo nangli parpita diti amasi tum bangke halas hong pen ke wan awar sai amane duko ha tum bangke joy thuke atha tum bangke direct si bang darang supply that product nangki jordan poi tum bangke wholesale ba namdun fit product di jor pe hala kapangrum asaya bangke hala pen bang joy mucha dage tum bangke la local to kelong sung to do ke do okay aja ka do itum la da karbeng longar lo dak difu area posita is karbeng lo la bolang fer area la penar ko hapu dila area la somolom okdo seta lata hala dak puge bang pu difu anang le we da diti adela ador dadak cibirta po ador long we hadi mapur si ong munak pada hapu ponrong la pula dak la bolang fer posita debok het ke dak lamding doko la si halat minta ador kunan ma ke mi bala bangla bepar si klem bina pojo jadi la professional ke entum bangla la ke ang hat lamding ponro ultimately da ngli tuthe la son ta dot ta hai na pula mansi hal entrepreneurship al bang ke en nangji hala bang itum importance piu na la kala ong edat di phojo hithia jo ok le cho nam sami na pensivan lo pote hong pensivan ha pu pen la so ke chan mo na de karbiang lo ama lama ok bangke ki long jumpik minang nang cholong le ban cholong lo arni lo bolote kopai ki melo ola ke local lo po cho nam dun me la posan san la pen nona dun thu na le phan nangkar ju tu ji mate ki jut sia san la jo lang ok kapangreng mate fish farmer to phanang hin pen advice mate kopine ke than ponji ninge pa theji son doma do pulo tang tenang le hin pen than ponik tha etum karbiang long along lang ok kichuat amni tum ke dopik asi lang ok demand ke do la si tum ka pedor un la sa hisab si do la si ka do go we la ok pangreng fish farmer tum phala si ni puji tamne entrepreneurship hisab pen enra lang ok pangreng na tu hin na tu pa prang thek je phan bidi sore pusa itum la department long sta wang sa itum bdp tum unji la lo ison ke pe ison lamba ke la lo itum non amat fish farmer bu phandele budam lo ka do ka we karbi anglong amuluk tum hansi ini aku isi thelam puing tum ele tum prang ke local di ok puthi busta ba do khali busta ok borok busta tum si jo bithe tha tum long o stanon ke long le datiti su kala la local ok tum bang ke jum ulo ijum athe lambang la pulo mane itu agriculture kami claim pine pusai itu mechanize itu ke claim prang itu high sige bai po high ke bai juta itu oglong stanon bang mesin sige dam pot mesin masela ogle do pusta la tum ta
peci eti lo lai son lo la pen aku nang sot posita la dawai tai tum pinang ko la hai pen ta ok jum lo la so pot si tum bang non li biheke chuning riji lam the la pelo mane tum ok kapati por ba April 1 April to July 15 anang bong la ke la lokel ok tum ok kapati por la silatum kapati dia por hut latum ang tan bang dia kang dai jo bang ji lang kimi bang lo pula te pati ji hala so por hulitum ok neb dun dedet se kimi ok neb dun dedet pen atum jongsi papati pen aso pe jai long lo pula te tum la hai lo ke lo ako itum chi long thu ji asi itum bang ta la ok pru season bang ta itum sab so ke ton de do itum ta April malam si itum ok pru festival ta itum pati nasi laso along ok kan hoke do ulo nasi laso por hut an bang itum jong si ok tum han papati long pame aso pe jai long pame pulo te itum local ok itum long thu ji emi thang chu long po ale ta long po ok pati masi nili phulong isi ako nakar juthi ban question thok le e jon ok jong si pati lo bote jon ko online sa lai jon long pen ati do se tingkara pule puda mana athek chair ji setala jon suri cap mane asuri 10000 eggs du jarlo ala song bong pen se jon faruk pho bangle reng po se jon ating karo jon faruk pho ong dung kala ong dung lasi lahai okdum papati long lo tum ke mo dotu obo tam na chine mane itum se ale do thule ji metha chorong la ale long la la sila okapati por banke kado e mana chining rilo og neb dun dedat sige me le tum neb ji te metha pukhri long og neb rong neb chune cholo nang la so por hut April achik lo tarik si pen July tarik re pho anang ang bonga la ke la an le tum la hidia jo punon ba langroi langjeng long ok nem ne de lo pulo te itum local ok ako chido thupo jong si prudun de bote ok phan kapasik sa son lo non ke itum prudun po hala dak pen i jonjoni ke reng tum la ta a opran hino po ke te itum hirupin me ke jog don tang thireng jeng tum se ako patti le bo ala ok lo la si theda the par beda ti po jum ta jum hek po na de thodi sinan kar jo thukang tung do bang ka chathana lam hai karju dun lo alam lo la kopia o bang ne men bani li chiting ting ne dat lo tame litrin na long sige pangreng reng pa o la son da do ma pangreng reng litrin ko exactly bole la China long si do Zimbu culture po si do ala ke sam pukhuri long do po ama sila litrin athak kim dun po la son do de sita litrin teng kilo ma ki jok po bage lage kle la bang ke awe nil tum bihe ka ko nil pai menthu churi bolte nil pai tum hendi menthu min nak pa cholong e menthu churi bote churi lage letrin long ke jok pensi ke endamen si ke bat kreng lo wo cho hai heda de ase nang nang li phan kar ju lo he la pen pomo pen nang li phala common curve pugela ka cha thangela common cut pugula la so ong dung atom ke chini ni do common cut posini je phete common cut pote kopia ok ma me mirga pula ta mirga la mrigal lata mrigal ase si kachini tumna chini long po common cut kali common curve tang dasar pini nang lilapan sikje da sai ke do masamina nang la por ka chibi pen ili tuma studio long karbeng long live studio long ke bang pen rara tuma phan ason ke than tekang la pen ili tum han sama por nang chibi ko choro lo nang li ke bang po na si la pen karbeng long live ke lang ara don phan samini li ning thelo nili tum ka chingi ke thana son an sa nang li tum ka chini kang tung son asame penang ara lam theke nang li tum deng long lo chini long lo pasi kroi lo na si pini labang solam thesi ajai me ke la phan si kang tonik lo choro lo nang li tum phan sama por ka chibi pen nili tum chingi ke hans tamina kar judu na penang kelang dona pot tak tira pu pini aja me kela pon si kang tonik lo kardo dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hek pen chume sen khan an long iji ladak nanglitum karbi kitun ke danga teng pen si long ponik ji Kelongjia sona munglake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang han hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up
phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponing chi Komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalong ta nangji pulote long ichi aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 la pen 9365239862 along humri lote long ponichi la pen ming chibi ikha ajo ke sangjia par sai setami ingdeng hini asian deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long Choro lo karbiang long life kelang ber arada tuma phasami nilisami chuli bepi la penang le tum jong si la puson thak kenang so la pen kichume sana berta lang ji pulo dangte nang liar elong kedo karbiang long life channel alo subscribe it tha